foog la internet ke ine mbal daanu njokkan no njala paax a paax na yoona yoon fa ina site internet fe yoon fa Thior Production TV te fod na caméra fe pour no Elhadji Sene mbod no micro le émission Njom Ñaal nete fiyenta nuun a dako nom toxid des anciens gloires rokam caate ke rokam région ke département ke nda xay koy ndeysaan émission Njom Ñaal a inoxid a déplacer it a garna saate fe ke refna Rofange o leyna Rofange a yifanit na an le grand champion Yamou Sarr te moƴan me Yamou Rofange meke i ndefna tembe koy inu na pom fe na saate fe Rofange o saaxo ña maak ndeysaan oxe ando te ref la grande diva a re'u tew Yamou Sarr xeɗan roga yirmin o te refe Fat Sarr a moƴo le andna hormila o xeke no saaxo jan noon a refa ando te ref ndeysaan Ousmane Diouma Ousmane Sarr a moƴo le Ousmane Diouma a re'u xa andoona yee a yoona caaku no ke ando ten ref carrière Yamou Sarr kon o fogole Thior Production Njom Ñaal émission Njom Ñaal na meke saate fe Rofange a xay fog na commune Djirnda nda saate Rofange tam a refa andoona yee wax de saate cosaan saate adno seereer o i ɗeetidina koy ke defina carrière a maya andam Thior a jega kimala andoona yee nuno internet ke Thior a naga fi'a ke no ten ref vidéo ke a nan mixé alang ten ref an e Fabi Boɓe te mbitandox yo Yamou Sarr te ya lamba njina meke ref saate meke ref Rofange meke ref andoona yee saate cosaan meke Yamou Rimé meke Maktu meke Yamou fitu karirum bo ne andoona yee golle jot ka kon a fi'angaan koy o fogole ne i mbika xaƴa Thior ndokam saate fe yoon fa Ousmane Diouma yoon fa on mila ndet soɓi paap ke fiya ke ndet soɓi xarit ke fa ɓiya xe lamit ke no te ref carrière Yamou Sarr joka njal bo tamba a fogole internet ke in way simna nuun njoka nuun njal a paax mbalda nuun yong na nuun o kiin o kiin kam saax le fo gila saax mu kiin a refna rek nuun na suivre émission Njom Ñaal na site internet fe yoon fa Thior Production TV te fod na caméra fe o pog no Elhadji Sene fod no micro le émission Njom Ñaal a dako num toxid nete fiyenta les anciens gloires nda inu meke xaye na saate fe na leen Rofange o leyna Rofange a ref saate cosaan saate diine saate aada nda o leyna Rofange itam a yifandit na an le grand champion l'ancien gloire Ya Mouhamad Sarr a moƴo le and Yamou Rofange meke tembe i ndefna o ten ref Rofange nda itam i mbog na émission fe andoona yee ten ref xarit ke mbog na émission fe o teem hormila Fat Sarr moƴo le and fo hormila a fod no saaxo ñam maak no saaxo jan noon xarituma a yoonoogu fo ten caaku no ke andoona yee ten ref com ke nda itam a refa xarit lakas ka andoona yee meen yakarame Tamba rek kiin o kiin xano jangta kon o fogole internet ke Yamou Sarr a xerimel no saate fe Rofange vers 1966-67 ne de laytna kame ken aussi Yamou Sarr roga jangan le 5 février 1998 kon nak yakaram i ngar nga saate a fogo ni ke andoona yee i mbara an ke andoona ten ref o rimelum i mbara an itam o xiide te ñakna nda Yamou Sarr ref champion fa andoona yee meke rime meke maktu meke deɓaltu bo nente commencer ka njom Yamou Sarr kon internet ke i ngaranga no ke andoona yee émission ne fat nu mbasta yife o xe internet Thior Production ke taxna émission fe ala dawme ka ten refe émission fe nete micteta ke andoona ten ref émission ke nu nan giloxonga ten ref a kimi andoona yee Khady Diouf a gimana o ten te Fabi Boɓe e fatu mbetandooxa Yamou Sarr te ya lamba njina te ke ref ka andoona yee wax dëgg yàlla kon Yamou Sarr faaga i ngaru xaye mbas yene fo fogole ke andoona ten ref jaar jaar Yamou Sarr mais bo i mbiya dara i mbaso maag in te présenter ox bo pare i soogo ngar koy Yamou i ndeɓanongum Yamou ɓeera école wala Yamou janga Yamou falogo fal boni njoma garka fa nam koy saate fe a ndamtu Yamou avant Yamou commencer ka ke andoona ten ref vrai Yamou kam caate ke mbaldo Elhadji ino simna nuun kino kin gonumi simangolum a simna a Thior fe andoona yee ten saqu programme fe nuun fo ten ngidma ten a roog yit na bes feke i maadna roog a maadnoor na in bo ino fop i maadin i ino sant a roog fo tuleer a i sawara na bes fe xaye i sawara trop na bes fe xaye nu ngarna meke Rofange i leyid histoire Yamou axa i sawara ten trop joko njal Ousmane Diouma Sarr no ke andoona yee i nanan yakarame Ousmane koy o layanga wara lay o layange wara lay ndax oxe taxna émission fe a fiyel oxe taxna i ngar itam o ande ten fop itam a jeg ka andoona taaga Ousmane yakarame meke Yamou Rimé meke maaktu meke deɓanong axa meke rime Elhadji nam yo warto xaxa xaq bo i leya dara i simna a chef de village fa imam ye andoona yee den collecteur saate fe axa meke Yamou Rimé axa a rimel mbin im dimel mbindil leŋ i ndef maagum yite ñëw fa in o ñëw mosu a deɓandong fa in bo neen roog a laskan keke axa nak kiɗi in Yamou ndeɓandongum meke fitun avant Yamou roka Njom Yamou xar fo rimelum anda we ndimuna itam Yamou
fap in o bedella Mfali Juma tene fapu Mfali Juma faga ba sana binta den boku fap fa Ibu Juma mos fo koroga della fap Mamour aref Diom mais kelo ma koy pir kesen def piran def I madda ba Juma in I win may undef koy aha yamu o tikaref walla o qale walla bagadu walla xar yamu o sañane mare I rikandi min kon indi mu yamu aha nuno dimon jeko njal yoroga fi na koy ndesano sañane mo rikandi min yamu koy i ngarno ke no te ndef d'abord yamu ɓeera école araba jong walla français yamu aventure ka jomne ndiɓanong ne yamu a lamalami jomne no wi laytona ndax ba fapno yo walla yayay ne ref tokor ka aha yamu a ɓeera école arabe aha janga école arabe na miñeten koy aha na yamu alaji ala malami jomne ala mana lam na rofa ngeve kena fapum bo na khatte bi fapum ala malami jomne ya umberi mena jam nyaajo it ala waga fop kelba kaga jam nyaajo pirandef kon yamu asa khada karime na ala malami jomne aha yamu dal me kan me jam ñaajo genu aha kel fa kay tam ndax and atin wa andone waga lay in golle ndax lay kel fa kay tam pirane du aha maga dal apa birunde su min dal jom gor mak jam ñaajo waga dal aha iyo yamu de taga dene usmale in binaga na usmale maga yo marime aha usmale Diouf ya vapum imbinana la mi salin to na mbinne kero bange kon ande mom dene ma dige jin fop ande yamu mom kam jom dala arme aha kam ki andone koy anda yamu a janga ondik arab nday tamar do magole na jamono fum nunga mandarga yamu walla yamu sate fe mbako gu com walla te jegu champion ka ma frogena ande dumeke boyde batna yamu janglo xa njom na cangla hen njom ne walla bok arf nam yamu da njom yamu gartu alaji dal njom yamu dal te gartina ye terem nandem inga ate mavre neke sax aruka kamingor ke mavre boy ande o ke wa ganjom na immo bo njek jamani te jeki jeki rek awas yete was na njom ne immo mo bo ijira kekin mais kam jirle te ke kuna it ajiga kate chudan rek oten yamu ye jirle ke kuna injom som amo maga ki minjom abuku gima abuka buko saga na it ino ke ndem na uten binne lele gi ngas ma fir boten boya ngar na ibin binne ngar mo de to yaga ke imbak satuna tax mayer to derem jirle rek mais xapesa hay ken la neke la misali saganta neke urmalia saganta neke mamdura saganta ken so mabukula kami keneke umage ngis anga ufawe nga mega in te sagana na tebes no mage do Portugal ya no haci anone te adda ci na jumo xen yaga xolal to xa koy na indet da bo roga taxi jirle awasin te gido jambur arab jambur avino xa andone fi ketus mais ino wete yonta ino ndef na magwe andami koy wayke mbat kiram maba ino ndef na magwe inde tanga mafel te la ina mafa nu ne mbagira mom maf ille ne te mayro juk mafel comme no inde na iye naga o hata na in to jabiro mafel in kaga reba in bo rogwe dara boy na rek agidno o genin yero ga gennal koy yaga mi weketa suto xama suto ndangan sambu yesu torma bo mbasa Ousmane jamba la ko mensa imbasa Ousmane men fa Souleymane waga continuer umbuda voten bo indanga sambu bak nda Ousmane men dangan xana mbak Ousmane agara ayonit bayamu yete bari nako awato rawgadu amma fil rawgadu e baje ga sa wadak na onga dudu wato sabe wangal lele nga dudu rebe zate ambare in naga mbare to ni jom naga on wali veke bawti jangu rawgadu waga ndisa Ousmane Mavrel bo demi final na chabaka anyak degad kamo gad akada ga degad na koy dene Ousmane na continue bo immo bo nane jiga gora jiga gora jang na chabaka sum immi jaxe war na ref ka o haga koy wino ina laik ana ru bo kina la ine haga e ya muref ni faw awaga jek aha naga dal kene ka commencer tout aha
yi andone ko yimbira rek nga kam saate bo fopam bokatiro xa njabanin a jega na te wajantil kam saate ndax itam i mbir ke na fapan foga fog na saate i mbapax itam na no gis lo xel to yamu i nana ten may ko andone a jega wala jegeer nda i nana dal ke man mbapax yamu wala ke man no ke no ten def o saqelte yamu yi andone koy rofange wala a njina imu fop andaye a njabane roga dimle an no wagete wagna to a buge to a wagan a bugan itam xaye a sutaxum na jam ñaajo nunu andone nu encadrer ogun nam nu préparer togu a sutax yamu ya njomas ga alaji mbira baranga jeg rek a jege go xaru gala san desan ga ye mom mabo khatamati ndanga rek bajun mouvement jun mom bajun bo rog dal be na andone tina lalta ongolo mo nga andone kenek dada dan boti raga tim udi haynyat o yonde to khade la ma do re jaro ga irmin o gen fambin ndai me mamadou tena me o dadi ongolo ngeke fop dada madado li ko tara pour be kan kamro wange me to mi ma franden me ken darif ke jahla ndaxama ga mamadou la me ousmane mena te évaluer umbaka ena garibo imbudik mame acha terta ado ko karaxe dudu umiyin babu nenen dudu layne banunde te enu yakal ka yakal en chalel te la dene imbe yak chalel ke inde tanga rek nga tagat naga inde tuwa bi njago rek ñapi suko njeg bo babe dawe rek ndo ko suko mbato id valia imbadi da mbada putake mbada injangit imbutu ambutore bo jangit ne ingar injangi da taga valia ngara munde meno ko mako adilla pa aljuma pare o hida pour mamadou adet injomne ye madina no koro tele ne mbugam gom mawre lo vet bu ambugo mawre lo vet ko roy le ken ne ke bika nu ko sanga telo vet nu ngarit e boy mbaji jomne ye ro gwa vedna indet mano koro ha ye mbadna enget wi ngor pinda ke de ambadid yon mamadou o koro di yana university mi nyambe tak tela mamadou e avocata comme weke mbadira to no mbogu onam bokata nuni detne yete detna aga o mo nyane na de re mo nyane o di mel koy o mo nyane da bata mavre maga den bi go nyi matirdu o de la gumbo de te na mavre ke amato mo jero wonde nyi matirne dum kamando ke lene mamadou tena mene ke fika comme ne na def to te bugar bi nyi matir numba da kan de mavro tige bina wati den o ci ngwa chafaka comme raw ga dubge ma te mavre raw ga indet ingatid ga imbadi da mbad binne rek o koro ne hapata natural imbadi da mbad minne bo mbuto ba rek mbudo ndagane pudu amawdo ndagane mo ndala ne rek ga isuk ne gara ndeta suk ne bo andin te jivida ba ndang na chaves ekenda abdou karim ko men den ba abdou karim yonu te yetara na te joti disimir bo pang le me taxato ne te to yaro no meke anyo jor bo ina njom ne ke nanum garanin me a te me njom ne de xay abina alla le xay dal raw gadum bi ka te a me i te ya ga bo mawre raw gadu ya ma cef garan na comme ne na rem to do ngama do mana bi garan raw gadu me i naga ipare isimir bo pante continue no ko do ne apa la ji dal ma imam ba ngar mbinne layna mamadou